салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мегӯяд. Рафтем. Пай мавзӯи сармураббии Манчестер Юнайтед шудани Эрик тен Хаг нагардед. ӯ ахиран ҷавоби ниҳоии худро дар ин мавзӯъ дод. дирӯз пойгоҳи маҳаллии Manchester Evening News хабар дода буд ки мутахассиси 51-сола Эрик тен Хаг барои сармураббии дастаи Манчестер Юнайтед шудан розигӣ дод ва пеши раҳбарияти бошгоҳи Манчестер Юнайтед шартҳои ҳамкориро пешандозӣ кард ки ӯ танҳо дар сурате вазъияти дастаро дигар мекунад ки ӯро расман ба курсии сармураббигӣ дар ҷои вазифаи Уле Гуннар Сулшер ба кор бигиранд. мухлисони Девҳои Сурх ҳамагон гӯш ба қимор буданд ки дар фурсатҳои наздик Эрик тен Хагро ҳамчун сармураббии даста муаррифӣ мекунанд. интизориҳои мазкур дер давом накард ва шаби гузашта Эрик тен Хаг лобалои журналистон ба қавле ҳама чиро гуфт. ӯ ба ин суол бо хашм ҷавоб додааст ки ман ҳоли ҳозир бо Аякс кор мекунам, дигар мавзӯъҳо бароям муҳимият надоранд ва дар борааш фикр ҳам намекунам. кор бо Манчестер Юнайтед ин саволи аҷиб аст. ман дар ин бора чизеро нашунидаам ва наметавонам дар бораи чизе ки намедонам ҳарф зада бошам. боз ҳам такрор мекунам ки ман дар бораи ин чизеро нашунидам ва ҳарфам задан намехоҳам. аз ин рӯ дар мавриди ин мавзӯъ фикр кардан арзиш надорад, гуфтааст Эрик тен Хаг. дар омади гап Аякс ҳозир як сару гардан аз Манчестер Юнайтед боло аст. ман шахсан боварӣ дорам ки ҳозир агар ин дастаҳо бо ҳам вохӯранд Аякс ғолиб мешавад. ман намедонам ки тен Хаг дар кор бо ситораҳои нозуктабиати Манчестер Юнайтед муваффақ мешуд ё на, вале ин ба Ван де Бек ки дар ҳаққи бозӣ сӯхта беҳтарин иқдоме буд. ҳолландиё дар ба истилоҳ ҳамшаҳригариву тағабозӣ таҷрибаи бузурге доранд. Роналд Куман бо ким кадом як Люк де Йонгу, Фрэнки де Йонгу, Мемфис Депаю чункиҳои дигар инро исбот кардааст. ки беҳтарин футболбози соли 2021 мешавад. дар пеш моро яке аз ҷиддитарин маросимҳои ҷоизасупорӣ интизор аст ки ин навбат футболбозон, мураббиҳо ва дарвозабонҳо барои соҳиб шудан барои ҷоизаи The Best аз ҷониби FIFA миёни худ рақобат мекунанд. ниҳоди асоситарини футболӣ яъне FIFA номзадҳоро дар чанд номинатсияи ҷоизавӣ муайян кард ва барои соҳиб шудан ба ҷоизаи беҳтарин футболбози соли 2021 10 футболбози машҳур мубориза хоҳанд бурд. инҳо Карим Бензема аз Реал, Кевин Де Брюйне аз Манчестер Сити, Роналдо аз Манчестер Юнайтед, Эрлинг Холланд, Ҷорҷиньо, Нголо Канте, Левандовски, Мбаппе, Месси, Неймар ва Муҳаммад Салоҳ мебошанд ки рӯзҳои наздик як нафарашон ҷоизаи беҳтарини футболбози сол бо унвони The Best-ро соҳиб хоҳанд шуд. дар ин баробар ҷоизаи мазкур дар номинатсияи беҳтарин футболбозхонуми соли 2021 ҳам пешбинӣ шудааст ки он ҷо ҳам 13 хонум бо ҳам мубориза мебаранд. Антонио Конте, Ханс Дитер Флик, Пеп Гвардиола, Роберто Манчини, Лионел Скалони, Диего Симеоне, Томас Тухел барои ба даст овардани ҷоизаи беҳтарин сармураббӣ муддаиянд. миёни хонумон низ дар ин номинатсия чанд нафар номнавис шуданд ва ҷоизаи дигаре ки пешбинӣ шудааст ин барои дарвозабонҳо аст ки он ҷо ҷоизаи The Best барои беҳтарин дарвозабони сол дар назар дошта шудааст ки он ҷо Алисон Бекер бо Донарума чанд тани дигар рақобат хоҳанд кард. маросими супоридани ҷоизаҳо қарор аст ки 17 январи соли 2022 баргузор гардад. Роналдоро намедонам, лекин Месси ба фикрам ягон ҷоиза мегирад. The Best ҳам ки набошад, ақаллан туби тиллоиро мегирад ку. Марина Грановская, рус духтаре ки ҳоло вазифаи директории бошгоҳи Челсиро бар уҳда дорад, беҳтарин менеҷери футболии сайёра дар соли 2021 дониста шуд. ин дар ҳолест ки пойгоҳи машҳури хабарии Тутоспорт фарзияи навбатии худро дар мавриди беҳтаринҳои сол муаррифӣ кард. гуфта мешавад ки бо фарзияи пойгоҳи мазкур ин навбат Лионел Месси не, балки Роберт Левандовски беҳтарин футболбози сол эълон шуд. гуфтанд зарур аст ки ин ҷоизаро полшагӣ соли дуюм аз паюпай мегирад ва баъди Левандовски яъне гирандаи ҷоизаи мавқеи дуюм футболбози Челси Ҷорҷиньо интихоб шудааст ки ӯ бо дастаи Челси ба гирифтани ҷоизаи Лигаи Чемпионҳо ва дар ҳайати мунтахаби Италия ба гирифтани ҷоизаи Чемпионати Аврупо даст ёфтааст. Марина Грановская, рус духтаре ки ҳоло вазифаи директории бошгоҳро бар уҳда дорад, бо фарзияи Тутоспорт беҳтарин менеҷери футболии сайёра дониста шуд. қаблан Марина дар ширкати нефт истеҳсол
بحرالکنی سرمایه‌داری روس پرزیدنت باشگاه چلسی رامان ابراموویچ همچون مشاور پیشبر کار کرده است و اینک در باشگاه چلسی وظیفه دیرکتوری را اجرا میکند. برای صاحب شدن جایزه مذکور سیاست شعبه ترانسفری باشگاه بهای بلند گرفته است که این کار را مارینا بر عهده دارد. مارینا را همچنین ملکه فوتبال انگلیسی نام میبرند که ملکه امروز میان همتاهای خود بهترین دانسته شد. این پایگاه خبری مثل که با کار و نتیجه کار نه بلکه با زیبایی و یا با قول به خاطر چشمان زیبا جایزه میدهد. در نامیناسیون بهترین فوتبال بازیکن سال 2021 نیمه‌نهایی دسته بارسلونا لیک مارتینز دعواگر بود که با آن صاحب گشت. معلوم است که لیک در قطار فوتبال باز بهترین بودن همچنین خیلی زیبا هم هست. اگر من هم مدیا مگنت می بودم که توتو سپورت می داشتم کیم کارداشیان رو نو باسته از آنی که با فوتبال ربط ندارد جایزه بهترین فوتبال بازی سال می دادم. دیروز لیونل مسی مورد جوابدهی با قول سوالباران ژورنالیستان شد. 3 سوال اساسی که حالا برای شما هم خیلی عجیب است از زبان مسی برایتان میگویم که چی جواب گردانیده است. او را سراول از برگشت احتمالیش با بارسلونا پرسیدند که چنین جواب داد. من همه وقت گفتم و میگویم که زمان با بارسلونا برمیگردم چون آنجا خانه من است و من برای نجات این دسته حتما برخواهم گشت. این معلوم است که در صورت ناموفقی یگانه جایی که من میتوانم روم این بارسلونا است. همچنین از او در مورد مناسبتش با سرخیو راموس پرسیدند که زمان سر و صدا در آن خصوص که آنها در دسته با هم اونس نمیگیرند و همون جنجال دوران ال کلاسیکو رو ادامه میدهند خیلی زیاد شده بود. همکنون زمان رسید که از زبان با قول لقمان حقیقت رو بشنویم. او در مورد راموس همین قدر گپ گفته است که سرخیو راموس همچون همکار این شو است. آدمان حاضر میگویند که ما فاورید برای چمپیونی هستیم. من هم این رو انکار نمیکنم ولی برای این ما باید یکجا کار بکنیم گفته است لیونل مسی. گمانم مصلحت ها داخل باشگاه تماما دیگر است و وقت گپ سر شو میرود به شبهه راموس با اصطلاح پدر ساختن چنین شوها است. وقت خاوی سرمربی شد همگان در این موضوع اندیشه مسی را فهمیدن میخواستند. دیروز این موضوع نیز در مرکز دقت بود و مسی نسبت خاوی همچون سرمربی بارسا چنین اندیشه دارد. خاوی درباره بارسلونا از کودکی چیزهای زیاد میداند. او نمونه عبرت برای جوانان است و من شبهه ندارم که مخصوصا او بارسلونا را به سطح قبلیش برمیگرداند ابراز نموده است لیونل مسی. موضوع برگشت مسی با بارسلونا اکتوالی نیست چون خواهیم نخواهیم مسی برای این موسم در PSG است ولی اگر دانید که امباپه سال آینده نیز در PSG باقی ماند پس مسی باید چیپته هواپیما برای کاتالونیا را فرمایش دهد وگرنه او را کشتالگیری برای یک ضربه پنالتی با امباپه انتظار است که من و مسی قوت برداشت یک مش ضربه را نداریم. امباپه هم زدن یک سو طرفت کانتر دغل نگاه کند میترسی. وقتی که از بچه ها هیچ خبر نیست خانم ها نبودی آنها رو میپوشانند. حملگر منتخب تاجیکستان مدینه فوزیلووا که چند پیش با تیم فوتزال مالدیو سپورت لیمیتد مالدیو گذاشت الکی در هنرنمایی اولین خود مؤلف 2 گل شد. در دور نوبتی چمپیونات مالدیو دسته مدینه فوزیلووا باشگاه فنک را با حساب 5-0 شکست داد. مدینه در این واخوری با زدن 2 گل و یک پرتافت گل‌آور دست یافت و بهترین بازیگر رقابت دانسته شد. با همین تمام تا دیدار خیر.